ngeri kids pekot me toge kids. Apa daiti ngeri kids usun buat sorang at siwe fetan ngeni sises. Kosewachen soporo me fiti kids nata ngeni sises. David amakke kowe api luku-luku ewe savon me lapalap oferi meni a murina pe kowe non ewe faru fan kiramu kefel sopun ilik me fisu mokisin irigat kowe api luku-luku ewe savon me ran apusin or kokotun me osok-osokan. Lupen sia curi cia-ciat kewe sia fen molata at sipe poraus usun at kewe osok-osok. Sia kapas me pan aurek pun sia nokus pe kewe fanson weres ebele warato. Neman epe or arawas epe eki pe ewetson amanau esap umewets ngeni kids metoge kids ike sisapan molata an epe aseling ngeni ats kewe yotek esefen pwa melon ats kapas ngekot mejek molata an epe alisi kids non ats osupwang itetan fanson menisin. Ekko sarawas racek nuokus fanson menisin. Orai kieki ebor osok-osok. Itetan ran an kotong a winerero. Nyerese kuda an kewe feyets. Ar ikiek aurin nuokus renek kewe metods mingau. Ra eki epe fis. Ra eurek ren ar kewe kukun osok-osok mior rer. Ar eurek a epeti ar rebe kira somong metods ururun rebe fen kisoren. Ekewe osok-osok epe feri ar rebe kur nyenikot ner wetson alilis. Nyere sefekun ngeni kot. Nyera fe mut ngeni ekewe weires rakura non manoer rebe aimu fesenir mekot. Met sibe tipe marabar ngeni kot. Met sisap epeluku kot. Sises I tienats. Menisin ekewe ranan nom lang rawatse siring met me fis ngeni kids. Sisap mut ngeni ats kewe aurek ran meran ebe eni osok-osok kids. Ige sibe ni okus rirats kewe aurek iwe itetan ebe cek orats metods ebe efisiata ats sisap papa. Ats aurek esap alisi kids ats sibe ingelo. Ngeni ats kewe riafu. Neman sia erek usun ats kewe angang ike bisnis. Pokitan ats aurek iwe usun eset suen or ats epeluku non ekewe ran epefeito. Sia no kus ike epe pout seni kids met afenor reds. Nyesisap fangata ats lukuluk. Sipe wato rekot ats kewe aurek menisin. Sipe tingor ngeni kot an epe pari ngeni kids. Ifa usun ats sipe timuru ats kewe bisnis. Pun epe fataluts esap kokotongau. Iwe sipe le feri akukun
ats tongeni we ebwe fatalets ats business. Sises apon we ebwe alisikits. Nge apan mochen kura met sia tongeri feri. Iwe lupuen sia feri menisin met sia tongeni. Fiti an kot anilis. Iwe sia fakun neminimets lupuen sia kuna uan atsagang. Kot esewachen puenen aramas rebe pekus nonar angang me aurakin e manau. Nge ats samon ese sotoni an epe emweningau ren an ererikits. Kosap nuakus esor met men fiengau wanewean. I me sirei pue mayor osogosuk me metods e fiengau. Iwe afen ererikits usun. I ese apasa pue epe atorou neun kewarawas seni e farifan mingang meitipis. Nge aiti ngeri kids eulenian op si betogeri suri fanson menisin. Ansises yotek fenitan neun keweton ka osap tingor pue kopue anger seni non e farifan. Nge owa tingor pue kopue tumurur seni ewe even mingau. Jan sopun engon me fisu wakisin engon meribu. Ansises yotek fenitan neun keweton ka osap tingor pue kopue anger seni non e farifan. Nge owa tingor pue kopue tumurur seni even mingau. Son sopun engon me fisu wakisin engon meribu. Sises a pasa non farifan ami opwe riafel. Nge opwe abulukuluk. Pun ngang ua akufu farifan. Son sopun engon moru wakisin ilik merigat. Lonan afalafan won ewetsuk. Sises sai tingeni neun kewe John ke ekewe nesen. Mi etipuer usun atseyan a rebe luguluk non kot. Eke nesen rebe puan anisi menisi neun kot arabas. Eke nesen rapan atseya ngeni kids non eke fansong berebe arisi kids o etipua kids. Ewetson amanau akapas usun ekewe macang fanang. A apasa pue kewe macang ra kelun mariti kot nyerese aureki ar osupang. Resap fofot, resapan kinikin. Esap bor ar lelian iseis. Nye sebeni non lang afen amongenir. Ewetson amanau ais ifa usun ami osap kon outsea seni matu sopun orum wakisin guamor. Ewe sam me lapalap a sukalo bun ongeni ferian ekke arabas neman ukukun metra osupangren ekkewe macang fandang itetan ir mijak non an ikiet. Kot ese walong mongon non awer. Nye angenir menisin metra supangren. Rebe yoni eke fenire kot a parasa faniter. Rebe kita met rebe a leferata faser kewe o met rebe amungeni ngenir ner kewe. Kiriso chapur, rerom nikitu, me fifiti, enan nuts e book naten ngeni sises. Sia fokun enan we ewe apotsukra, om ekiek, om kewe tapuero murin sises. God ewe afeyotsuk,
si pap pa tu sefer. Kore pan nono. Met, in misari aci program na tegeri sises, mi fakun erisuk am kabuwewe tuti usren ko tongoruk. Ike buren mi befi, nye aci program mi fakur erisi am marawa souding. Ko seweten ko buarisigit me mak ngerigit ike puan esiregirigit. Kato ori ko buka keri reu cei phone number oru fisuwe oru waru tiu cerro oru fisuwe oru waru tiu cerro. Si yamen wase papa metchigen atsi porogorong soruk ike age e program mei fakur erisi am marawa nu. Ike en mi tori ko mak ngeri achen email address. Pui at joyfmradio.net. Pui at joyfmradio.net. Iwa kapore sirigiri kits usun en ache program fakun arisuk. Ike kapoche nuri e pug na togeri sises. Katogeri Victor ache radio station Noragania Heights. Urukiro restaurant itan Simply Food. Ike kakeri reu phone number oru fisu oru waru tiu cerro oru fisu oru waru tiu cerro. Am kope agi eche nowe puk nata yeri sises. Kiri so chavur kere kapanan nom God en pufakure fiyatsu.
setting. Mark sabun ruo kasile kon me fisu. Rarupa sise sarung rongeni ke kapas airenir. Esop namut eme so sefei ngeni aramas mi petekun. Nge aramut ngeni tiok John samaukara. Nge safetto pui pokeri ekko John puung. Pue ekkawe John tepis. Fan John mongsa kapaseis. Koot ebe tiorom saane tepis. Koot ebe tionoisseri ngeni jaatek pukuten iwame fi. Ei förittipis. Koot evotion efeniei. Tjommong, sokkopaten kapaseis ään emen memen. Ikai puoraat nykyre sunnon Mark sapuruuk silikon fisu. Esop ooraat tipomaramar. Pukuten periuan meisire ke kapaseis. Sipueweti nonaat nyky posises aafetto kyttaakit. Aafetto gerikit ekko kiit meittipis. Ussyntsök meeti aapusirapasa. Ese or namoten emen dokter ikaimen sosefei ngeni emen ese oraan semuen. Nge kotsok aorar semuen. Ikai kotsok irmi semua ikira irmi neva dokter ikai sosefei aaramot ngeni aarepua fetto fääniter epua etikarer. Aapan inatsok ussun rensises. Aafetto gerikit ekko meor aat semuenin nipuakin ngawen tepis. Nge iye epotoni apasapue esenit sises. Ie potoni apasapo sises se fetto fäänitan pun esopui even chantipis. Ese mor even potogani apasakkei. Pota pun rom sopun yrigat tuoksin ruome yrigat. Ie meet apasa. Pun arabas meisi rattipis. Raatuau serien kotua angagen amarau. Kiits meisi sises afetto fään itat. Pukuten kiits meilisin, kiits mei ääri o semmoinen nipuakin ngauen tepis. Nge meet viisom, meet kopo föri. Sipureetsök etiwa nonaen emen meemen epolikyy ewanöin aramas. Meet kafetie. Emi mefi usun uwujun kot awaita. Kirso tapur rero fifiti kits. Kot ebesapuera me afietu. O fan kiramwe noru. Korepan nam sipap pachu. Next time non note korak. Fanifan e potalo renekkei. Eko arramas mingau raabut ir miipun fan. The law said she should pay the price for mistake that she made, and her shame becomes more sin when she heard the Savior say, there was a woman brought to Jesus, taken
down at his feet that day. She was skilled